Ljudi, vodim vas iza kulisa da vidite kako je izgledalo snimanje spota za novu pjesmu Pogledaj Gospode. Sve je počelo epskim ustajanjem u 5 ujutru i kretanjem iz Beograda put Stare planine. Oni koji poznaju ove krajeve dobro znaju koliko je ovdje priroda nestvarna. Snimali smo svuda unaokolo, a naravno nismo zaobišli ni čuveni vodopad Tupavica. Glavni cilj su nam bila stara i napuštena sela. Željeli smo da uhvatimo tu tišinu mjesta gdje više nema ljudi, jer pjesma poručuje Vaskrsni Gospode sve srpske krajeve. U jednom od njih smo pronašli savršene, autentične lokacije, ali tu nije bilo nikoga. Sve dok nismo naišli na jednu divnu bakicu koja nam je spasila snimanje i otvorila nam je cijelo svoje imanje. Koristili smo njenu struju, kablove, štalu, ma što god nam je bilo potrebno. Snimati na planini znači boriti se sa vjetrom, hladnoćom i surovim terenom. Bilo je raznih turbulencija na setu, ali smo sve preživjeli. Spot za Pogledaj Gospode je na YouTube kanalu. Pišite mi u komentarima kako vam se čini ovaj dijelić atmosfere.